Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бесит, накладывай турник. Да, турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Горы, молодежь. У нас летели. Что там, кто? Горы, молодежь. Запомни, пошли. Горы, молодежь. Запомни время, 15:25.